pen mi pajba ka FIFA ka bol ka ban sa pen lekai haka FIFA World Cup arhajar arpun reu. Parlok nga pediang sobha ya pi hakane ka channel football kasi. La shana ya kane ka bol da ka company Adidas. Ka Adidas kadai ka company ka pasai pen mi ya ki bol nak abenta ka World Cup. Ya kane ka bol ai kerteng ka Trayonda. La ai kerteng Trayonda namar ansa penlong ka World Cup halai teli kiri. Kari Kanada, Mexico, bat kari USA. Kane ka bol ka don ya lai teli kirong. Karong sao rong jerngam bat karong blue. Kini ki lairong ki penpau ya lai teli kiri. Kane ka bol ka don ru ya lai teli ki sembol. Ka sembol sla jong ka Kanada. Ukling jong ka Mexico bat ki klur jong kari USA. Kane ka bol ka don ru utek sensor. Ubasan spa heart motion sensor chip. Une sensor uyara ban track ya ka jingki jong ka bol. Kan yara ban pensuk lada page haka VAR. Hatu kane ka bol ka internet na em ban pen lekai haka FIFA World Cup. Ya kanu kari pikersian haka FIFA World Cup arajar arpendre. Sengapa komen apo komen section. Ronaldo bat Messi ru kin sa lekai haka World Cup arajar arpendre. Sengapa like bat subscribe kublai shibun.